Ese ninde uyoboye ingabo z'u Rwanda muri iki gihe? Uyu mugabo afite amateka akomeye mu gisirikare, polisi ndetse no mu miyoborere y'igihugu. Ese murumva tuvuga nde? Ni Minisitiri w'Ingabo Juvenal MARIZAMUNDA. Juvenal MARIZAMUNDA ni Brigadier General w'u Rwanda, akaba ari Minisitiri w'Ingabo kuva ku ya 6 Kamena 2023. Yavutse ku ya 2 Ukuboza mu 1965 mu karere ka Nyamagabe, intara y'Amajyepfo. Yinjiye mu gisirikare mu 1986, ahabwa ipeti rya Second Lieutenant mu 1990, maze agira inshingano zitandukanye mu buyobozi bw'ingabo, harimo nko kuba umuyobozi w'agateganyo w'ishami ry'ibikorwa byo kubungabunga amahoro ku cyicaro gikuru cya RDF. Muri 2014 yoherejwe muri polisi y'igihugu, aho yagizwe umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe imari n'abakozi. Yagizwe komiseri mukuru wa Rwanda Correction Service RCS, inshingano yasoje ubwo yagirwaga Minisitiri w'Ingabo muri Kamena 2023. ni GD Rwanda.